Timu zombi Nakivale hamwe na Kyangwali ez'abakozi b'ekitongore kya Hanga Fighters Uganda bahayahayanire omu mizaano etari emwe n'emwe ebiire erimu omupiira gw'ebigyere kandi guhendire gusingirwa ba Kyangwali goori ibiri ahari busha zoona gooro zirikuteebwa omu kicweka kya kabiri ky'omuzaano ogu. Abana Nakivale ababiire batayayise bagyerezeho kworeka omutindo omu kicweka ky'okubanza bitu bo tibakozise emigisha yabo kurungi. Omuzaano gw'okubaka nagwe gusingirwa ba Kyangwali barikugutura Nakivale aha gooro 7-0. Kyangwali yatufitinga but according to me nindeba Nakivale twagezaho because we have not been doing practice. Ebintu nga bino bimu kubitujjako stress okongera okumanya ekitongole ne bye tulina okukola ki n'okukyenyumirizaamu ffe nga abalwanyisa enjala. Nakivale mu Empaka eziterugire mwaho kandi bo basingira omuzaano gwa volleyball ogubiire guruho rugahonda beho y'amaani oguhendire aba Nakivale bakugusinga habugoba bibiri ahari kamwe. Kabunda kitimba! Na bwanyuma abasinguza ba Kyangwali abasingira emizaano ebiri ahari 3 bakwasibwa ekikopo n'embuzi omu mashemererwa mingi. Buri timu ina amaani gayo munongo mu football na volleyball netball twashanga ngo twine gukora mu training mu biro by'omu maiso okongera kura mu timu ziba twazongera amaani. Ndoram Edwin ahabwa TV West Agacencwire.